салом бинандагони гиромӣ, рӯз ба хайр. барномаи навиди бомдодӣ аз душанбе тақдими шумо мешавад. имрӯз 3 ноябр аст ва соат ба вақти душанбе 11. ман Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бароятон тақдим мекунам. нахуст бароятон аз сархати хабарҳо мегӯем. ҳамлаи мусаллаҳона дар Вена, ҳадиақал 3 нафар кушта шуданд. эҳтиёҷи корфармоҳои рус ба муҳоҷирони тоҷик ва нашри луғатномаи шуғнонӣ тоҷикӣ русии англисӣ аз сӯи як ҷавони тоҷик. мақомоти Австрия мегӯянд, ки дар пайи ҳамлаҳои шаби гузашта ба як каниса ё ибодатгоҳи яҳудиён дар шаҳри Вена ҳадиақал 3 нафар кушта шуданд. Ба гуфтаи мақомот, ин ҳамлаҳо аз 6 нуқта дар маркази шаҳри Вена сурат гирифтааст. Телевизионҳои давлатии Австрия ба нақл аз шоҳидони айнӣ гузориш доданд, ки ин тирандозӣ баъд аз соати 8 шаб ба вақти маҳаллӣ рух додааст. тибқи иттилои манбаъҳои давлатӣ 15 маҳҷурӯҳи ин тирандозиҳо, ки вазъи ҳафтани онҳо ваҳим мебошад, ба яке аз бемористонҳои Вена интиқол дода шуданд. Ба гуфтаи вазири умури дохилии Австрия, чандин нафар дар ин ҳамлаҳо даст доштанд ва дар ҳар 6 нуқтае, ки ҳамлаҳо дар он сурат гирифтааст, дар наздикии хиёбонҳое ҳастанд, ки канисаи марказии Вена дар он қарор дорад. бархи гузоришҳо аз кушта шудани 7 нафар сухан гуфтанд, аммо пулис ҳанӯз маълумоти расмӣ дар ин бора нашр накардааст. пулиси Австрия аз ҳамаи мардум хостааст, ки аз нашри видеоҳои ин ҳодиса дар ҳоле ки таҳаввулот идома дорад худдорӣ кунанд. дотитони нақлиёти Тоҷикистон дар пайи таҳқиқи марги Шерафган Хоҷақулов, корманди бахши амнияти фурудгоҳ, ки рӯзи 26 октябр хабари худкушиаш нашр шуд, нисбат ба 3 нафар аз ҷумла худи Шерафган бо ҷурми қаллобӣ парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. парванда бар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне қаллобӣ, тафтиш мешавад ва як гумонбар, ки аз ӯ корманди собиқи яке аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ ном мебаранд, дар боздошт қарор дорад. наздикони Шерафган Хоҷақулов мегӯянд, онҳо аз мақомот хоста буданд, то афроде, ки ӯро ба ҳолати худкушӣ расониданд, пайдо ва ба ҷавобгарӣ кашанд. онҳо даст доштани Шерафган дар қаллобиро рад мекунанд, вале як манбаъ аз дотитонии нақлиёт ба шарти зикр нашудани номаш ба Радиои Озодӣ гуфт, ки зимни тафтиш маълум шуд, ки Шерафган ва ду шарики дигараш аз чанд шаҳрванд барои харидани чиптаи парвоз аз Душанбе ба Русия пул гирифтанд, вале дар иваз ба онҳо чипта надоданд. наздикони Шерафган Хоҷақулов гуфта буданд, ки ӯ 9 моҳ маош нагирифтааст ва як сабаби асабонияташ дар чанд рӯзи охир ҳамин буд, вале мақомоти фурудгоҳ гуфтанд маоши ӯ пурра пардохт шудааст. мавзӯи камбуди маош ва бекорӣ аз замони шурӯи пандемия дар Тоҷикистон боз ҳам дохтар шуд. бархи корхонаҳо кормандони худро ба рухсатӣ бемузд фиристоданд ва гурӯҳи калони муҳоҷирон ҳам дар пайи авҷи ин беморӣ натавонистанд ба Русия раванд. зимнан баста шудани марзҳо ба бозори кории Русия ҳам бетаъсир намонд ва худи корфармоҳои рус ҳам гуфтанд ба коргарон аз Осиёи марказӣ ниёз доранд. гузориши телевизиони настоящии времяро дар ин мавзӯъ ҳамкорамон Мирзонаби Холиқзод тақдим мекунад. георгий мудири як коргоҳи дӯзандагӣ дар Москав аст. ҳамроҳ бо коршариконаш ба таҳияи либосҳои гаронарзиш машғул аст. бо баста шудани марзҳо коргоҳаш ба камбуди коргарон мувоҷиҳ шуд. ба ширкат дӯзандагони моҳиру таҷрибадор зарур аст. мутахассисонро ҳам аз ҳисоби шаҳрвандони Русия ва ҳам аз миёни муҳоҷирони корӣ аз Осиёи миёна меҷӯянд. ба гуфтаи Георгий, муҳоҷирони осиёӣ дар ин кор маҳорати бештар доранд. ширкатҳо доим ба мутахассисони баландихтисос ниёз доранд. ҳатмӣ нест, ки коргар шаҳрванди Русия бошад. мо ба мутахассисон аз Осиёи миёна ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. бинобар хуруҷи пандемияи коронавирус равои муҳоҷирони корӣ хеле кам шуд. ин омил албатта ба фаъолияти мо таъсир расонд. мо таҷрибаи кор бо дӯзандагон доштем. тавре таҷриба нишон дод, онҳо аз назари касбӣ хеле хуб ҳастанд. алесия, яке аз мутахассисони ширкат, бо ақидаи коршарикаш мувофиқ аст. ӯ мегӯяд, дар ширкат бинобар чанд сабаб коргар намерасад. ҳоло мо камбуди коргаронро мушоҳида мекунем. маҳз коргарони баланд ихтисосро, ки метавонанд либосҳои духташон душворро таҳия кунанд. аз чӣ сабаб ин ҳолат ба миён омад? ба гумони ман пас аз пандемия қисме аз дӯзандагони чирадаст ба зодгоҳи худ баргаштанд.
سویتلانا برای چندی از کاردهندگان از میان مهاجران کارگر انتخاب می‌کند. وی میگوید حالا نه تنها کارخانه‌های نساجی بلکه چندی از عرصه‌های دیگر هم بنابر پندیم با کمبود کارگران روبرو شدند. امروزها کمبود کارگران از حساب مهاجران کاری به مشاهده می رسد. یک زمره جایهای کاری خالی به مهاجران احتیاج دارند. از جمله کوچه‌روبان، تمیزکاران، کوریرها نمی رسند. طربخانه‌ها نیز به کمبود کارگران دچار آمدند. آشپز، پیشخدمت، طبقشوی‌ها ندارند. کمبود نیروی کاری را در حکومت مسکو هم احساس کردند. حالا مشکلی وجود دارد که در مسکو شمار مهاجران خیلی کم شد، بنابر بعضی حساب‌ها 40%. این البته روی بازار کار و بخش کمونالی تأثیر گذاشت، خصوصا به کارهای موقتی از جمله برفروبی. علیرغم ایده‌هایی که مهاجران جای کار شهروندان روسیه را بند می‌کنند، تجربه تمایلی برعکس را نشان می‌دهد. روسیه و از جمله مسکو به مهاجران نیاز دارد. طبیبان توجیک باری اول جراحی نقص مادرزادی سرخروده بسته شده را انجام دادند که در طب توجیک بی سابقه بوده است. این عملیات از سوی پزشکان مؤسسه تندرستی استقلال به 2 کودک گذرانیده شد و آنها زنده ماندند. قبلا کودکانی با چنین نقص مادرزادی تولد شده امکان کمی زنده ماندن را داشتند، زیرا انجام چنین عملیات ها نازک و مرکب گفته می شد. ضمناً طبیبان توجیک برای انجام چنین یک عملیات به گفته متخصصان آنها در شهر سنت پترزبورگ روسیه آموزش دیدند. یک جوان توجیک در دوام 13 سال لغتنامه شغنانی توجیکی، روسی و انگلیسی را تهیه کرده است. حسابی مبلغ‌های خود آن را نشر کرده است. شروانشو علمشویف مؤلف این لغتنامه میگوید که حالا در بدخشان تاجیکستان و افغانستان حدود 150,000 نفر به این زبان حرف میزنند و در لغت حدود 30,000 کلمه گردآوری و ترجمه شده است. همکارانمان اسکندر فیروز و براد یوسفی با شروانشو علمشویف صحبت اختصاصی داشتند و حالا یک پارچه این صحبت را تقدیم شما می‌کنم. مهمون برنامه امشب ما محقق جوان شروانشو علمشویف هستند که اخیراً یک لغت نوی زبان شغنانی، تاجیکی، روسی و انگلیسی را تهیه کردند. به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً میگفتید که چی عامل وادار کرد که شما به تهیه این لغت اقدام کنید؟ وقتی که من دانشجو بودم، در دانشگاه دولتی خروغ میخوندم، در کورس 1 بودم، همین لغت را آغاز کردم و مقصد من آن بود که برای چی مثلا ما لغت‌های گوناگون داریم. مثلا حاضر اگر برای چه خیلی که شما میدونید که تاجیکستان بسیار زبان‌ها دارد و برای بهتر نمودن مثلا زبان ادبی ما لغت شغنانی تاجیکی نداریم، لغت‌های اشکاشمی مثلا تاجیکی نداریم و دیگر لغت‌ها نداریم. برای همین اقدام این یک چیز بود که من خودم اقدام گرفتم و میخواستم که ما از همین کار کنم. نشر این لغتنامه در 3 جلد با کمک مالی سازمان انجام شد یا از سوی اکادمی علم و تیراژش چند است؟ عذر یک مشکلات شده است که گرانت هایی که خارجی ها میتیند آنها متاسفانه به خود متخصصان و دیگر آدمایی که به همین کوردور به واسطه کوردور هستند نمیرسند، آنها به طرف های دیگر میروند. لیکن من یک چند بار گرانت های بسیار نوشته بودم، حتی مراجعت ها هم بود، وعده ها هم بود، لیکن متاسفانه یگان کس این را دستگیری نکرد و من تصمیم گرفتم که آن را به مبلغ شخصی خود به چاپ رسانم و اینجوری دیگر اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان این را به نشر خواهد رساند. در آینده مقدار تیراژ عموما 500 اگزمپلار است هر سه و مبلغ صرف شده زیاده از 30,000 سومون. بیننده های عزیز، شکل کامل این صحبت را می توانید در سامانه رادیوی آزادی در این سروقه azadi.org پیدا و تماشا کنید. فردا دسته منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال برای انجام بازی‌های دوستانه با منتخب بحرین به امارات متحده عربی به دبی سفر خواهند کرد. برای آمادگی به بازی‌های دوستانه 26 بازیگر جلب شدند. بازی با منتخب بحرین روز 7 نوامبر و با منتخب امارات روز 12 نوامبر برگزار خواهد شد.
хабару гузоришҳои тоҷикистону ҷаҳон буд дар нашри имрӯзаи навиди бомдодӣ аз радиои озодӣ. баъди чанд соати дигар ҳамкорони моро бо хабару гузоришҳои тоза интизор бошед.